Nongeye kuguha ikaze inshuti y'akadasohoka Infosport Rwanda. Uyu ni wa mwanya tukugezaho amakuru y'imikino aba yiriwe avugwa hano mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Nkundira rero amakuru yacu yo kuri uyu munsi tuze kwibanda ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Mu Rwanda rero, mu majyepfo y'u Rwanda habarizwa ikipe yitwa Mukura Victory Sport. Ikipe irifuza bidapfa bidapfuka umugabo usanzwe akinira ikipe ya Rayon Sport. Uwo nta wundi ni umunyezamu Andre Mazimpaka. Andre Mazimpaka yagaragaye mu bitangazamakuru mu minsi yasize avuga yuko atifuza kuguma muri iyi kipe bitewe yuko ngo nta mwanya abona wo gukina. Ibi rero bikaba ari byo biri gutuma ubuyobozi bw'iyi kipe ya Mukura Victory Sport bishyira imbaraga mu buryo bwabona uyu mugabo. Ni mu gihe kandi iyi kipe yagaragaje ko ikomeje kwiyubaka ubwo yongereraga amasezerano myugariro wayo witwa Mutijima Janvier. Bikaba bivugwa ko yamajije no kurangizanya n'undi musore ukina ku ruhande rw'iburyo, uwo nta wundi yitwa Marc Gove, akaba yarakiniraga ekipe ya AS Kigali. Muri Tanzania ikiri kwavugwa ni umwe yuvuze ubuhuha mu ikipe ya Simba Sport Club. Kuri ubu ngubu iyi kipe yamaje gushyira hanze urutonde rw'abakinnyi batanu bagomba gusohoka muri iyi kipe. Rugizwe n'umunya-Brazil w'umudefanseri witwa Thailon Santos, hakazamo umunya-Sudani witwa Chibumbu, wiyongeraho uwitwa Haruna Shamate n'uwitwa Yusuf Mpiri. Ariko Simba ikaba itangaza yuko uwitwa Rashid Juma witazamwirukana, ahubwo agomba gutizwa ekipe ya Namungo Football Club. Iyi kipe ya Namungo murabizi ko ari ikipe itozwa n'Abanyarwanda. Uwo nta wundi ni Tseri Hitimana, wungirijwe n'umugabo witwa Okoko Godfrey. Ikipe kandi yabonye itike yo kwitabira imikino nyafurika ya CAF Confederation Cup. Muri Nigeria, umugabo witwa Leo Balogun y'umunya-Nigeria wakiniraga ikipe ya Wigan Athletic, ikipe ya Glasgow Rangers yo muri Ekose, yamaje gutangaza yuko yamajije kumusinyisha amasezerano y'umwaka umwe uzongerwa mu gihe uyu mugabo azaba yitwaye. Naho umunya-Senegal witwa Kalidou yumvikanye kuri radiyo y'iwabo yitwa Kiss avuga ko ekipe ya Napoli itakizera 100% yuko uyu mugabo yayigomamo. Ni hatari inshuti zanjye. Bivuga ko uyu mugabo byanze bikunze, nyuma yo gushakishwa n'amakipe y'Iburayi agiye atandukanye akomeye, aharadahari. Mu ikipe ya Manchester United ngo nyuma yo gukomanga Borussia Dortmund bifuza umusore Jordan Sancho, ariko iyi kipe ntibikirize nk'uko bo babyifuza. Kuri ubu amaso yabo yimukiye ku Mufaransa witwa Kingsley Coman. Ubuyobozi bw'iyi kipe kandi nk'uko ikinyamakuru Daily Mail kibitangaza, baravuga ko bifuza umusore w'imyaka 16 witwa Charles McCannell. Uyu musore usanzwe akinira ikipe y'abato ya Manchester City. Biravugwa ko umutoza Organa Solskjaer yamubonyemo ubuhanga bukomeye cyane ndetse akaba yifuza kumutwara. Mu ikipe ya Manchester United rero tutarahava, ngo barifuza umunya-Croatia witwa Ivan Perisic. Ivan Perisic ni umugabo ekipe ya Inter Domira yari yaratije mu ikipe ya Bayern Dominique. Mu ikipe ya Liverpool nta kindi kiri kuhavugwa. Myugariro wabo witwa Dejan Lovren, ngo kuri ubu ngubu ikipe yitwa Zenit St Petersburg ni imwe mu makipe afite amahirwe yo kwegukana uyu mugabo wari umaze imyaka 6 akinira ikipe ya Liverpool. Ariko kuri ubu ibintu bikaba atari byiza bitewe n'uko atabona umwanya wo gukina. Ikipe rero ya Liverpool iratangaza yuko ugomba kumwegukana azatanga miliyoni 12 z'amapawundi. Nkwifurije rero kugira amahoro aho uri hose, kanda subscribe, ukore kunzogera, amakuru yacu yose azajya kugereraho ku gihe.